Lum Shyllong, Kamdei ba Nalikri, Lani Nalikai Shuno, Kaladon, Kajing Pendek, Christian, Limba clearance Kabangiyo, Naga Ministry of External Affairs, Nanyalam, Ya Kakengun, Ka Delegation, Jongka Sarkar Negara, Banwan Ra, Ya Ka European Technology, kani ketika teknologi keba minyo sedang jaga Shyllong Rupui Project. Kani ke Rupui Project kawan poi mahasiswa 10 crore. Ni ada kenang banyak kendu authorities Switzerland meningkong nak ada bagai teknologi kebangin pendangkam kedai benom world class. Keba R kajing stream jom ke climate ke sembilan ke jongki bat balai ke topografi ke jongki juga bandan ba ni bandan kami ini ke teknologi bat kani ke project ke bagi orang ke monorail gondola ke ba kemang batai bandan kan poi mahasiswa 1 crore ke jengkelut ya ke funding lah dari Asian Development Bank, bat ya ke teknologi, bat ya ke technical support naga sarkar Switzerland. Di hakani ke jing lek kedua arau aku tarik ya kini ki officers bat minister Christoph Skalata, tourism minister John Saint Maurice Kabari Niki province. Taska Anan, member of the town council. Kani kedai ke ulok Zakau dan Delhi, Kaplong based Hamti Switzerland. Bat nanta like kedu bat laka jom ya Ulrich Christian CEO jom ke town of Saint Moritz. Di kini kedai official program. Bat hakini di official program di la assure ini sarkar ke joki kan ayah ke full support nak benda dari project ke bandai ke project ke bahaya do North East India nak benda ki cable cars monorail gondolas di apa jom ini ke project ki beliau ki ba let hakati ke jaga akas site project site haman ke cable car kinyo benda pembanril spa ngut sisi kenta ba ladani ken ba hipentrekam shipol hours shokin daru kemudian ril hajar ngut kibril kinwan banjungo ini ke project kepamut bagi economic benefits nangta kinlong ya baro ki brio nado ki nong di jingdi nado baru megalaya ter hado pada poi project site kebalong nalau sotun Shyllong di kindon ki gaming activities entertainment kindon ki park kindon ki facilities na gawantaki kena kindon facilities na gawantaki disabled kalong project kabalong very ambitious but kiban syong kumanga mention nandan kilong nrius pangun si kenta di nrius pangun katam kembali sispa ngut ya kajing ni kikam hak of ki office jong sarkar megalia hak sisnem